Керегілі қоп қойбасын. Қачан болсын үстелді екі жаққа сүйреп басып жүретіңіздер. Азыр ағай, жетіспей жатамыз ағай. Давай шақыр ештегі жаңағы. Қана очерет менен кигіз Керектер, керек кіре берсін. Очерет үйіліп қалып тұр ғой. Кергілі. Бүгін көп қой кіші. Gel. Salamatsan. Salamat. Sen emeleyle gelet buldun mu? Bez öçürettep girip kettin de. Berdi öçüretti. Tak. Canal meditsina borboru canal. Gegins belki. Men ошол уялып атам айткандан. Ne uyalman aytır ne? Өтө орчундуу да мындай. Орнун баары орчунду. Не? Жагдайдын баары орчунду азыр айта бергиле. Эми кыскасы боюм да бар. Болгондон уялбайм, айткандан уялганың жакшы экен. Так, канча айлык? 3. Болсун. Так, эмне болуп атат? Biz emi berer kengешибиz siz деген bizge emes, biz kengеш gana berебиз да. Biz doktor emesmiz. Мындайча айтканда, докторбуз, бирок biz дарылабайбыз да. Барып көрүңүз, эртерээк учетко отуруңуз. Жок. Мен эми мындай тартынып, кыскасы боюман алдырышым керек болот. Ушунун ар заманда жанталашып болдуруп аласыңардан алдыры деп эле кайра эле. Болуп атканды каякта элең? Көзүң эчтеке көрүнбөй калды да. Эмне калдырып, анчалык эмне муктаж? 3 ай болуптур, дагы чыдап койсоң 6 ай кемди. Ушундайдан 2 жолу чыдап койсоң бүттү. Кыргызстан анча эле азайып атабыз, көбөйөлү да. Жумуш калып калып атат. Жумуш керек, жумуш бүтпөйт, өлгөнчө жумуш бүтпөйт. Чыдагындагы төрө ал. Атасы эмне? Атасы макул болуп атабы ошого? Атасынын дайыны жок, таппай жүрөм. Ким атасы? Таптыртып берейин. Өзүм таппай жүрөм. Сен таппайсың барып, сага таптырмак болот. Мен табыштырып берейин. Милицияга чыгыш керек, издетиш керек. Ким атасын? Жок. Кимден экенин билбейсиң го? Койгону. Ойдо жок жерде бойдо болуп калды да. Эл бойдо жок жерден ойдо жок, ойдо боло албай атсаң кайра бу? Ойдо жок жерде бойдо болуп калды, мен алдыра албай атасың. Эл ойлоп, күндүр ойлоп, бойдо боло албай атат. Ne degeni? Ne jumuş alçalık, ne? Dünyanın çırtığın bütüysün. Jumuş aytkım kelbeyt at. Ne jumuş aytıverçi ben de kengeşim biri. Öp. Jok, kulağınız kaydı. Uygen atlatı sen de otmayayım ben de. Ne? Akılgında. Oşo da jumuş be mi? Ошо жана ойдо жок дегеним туура эле айтып турмун. Ойдо жок жерден ошончо кишинин арасынан кантип табасың? Сен эмес, мен таба албайм аны. Орустар киносунда көп айтат ушуну. Ошондон уккан болсоң керек. Ар бир кесип ардактуу дешип. Мен бусулган киши эмесмин, мен проституткамын дешетти мына. Ошо жумушта ошол айтып атасың. Алып салабыз алдыға қамырдан қыл суырғандайлы алып қой, осындайлычы. Тісчі қуғандайлы алып қой, осындайлы. Сылпа қалғандайлы. Бірақ ертеңкі күніңе жаман болуат. Ертеңкі күніңе жаман болуат деп айтты біле саға. Төрөбей қалу қорқынышы тұрады. Қырғыз көбей әлбей. Ушын туатып сақының қаншы көбейбіз? Жумуш ақша керек. Biz sizlerді kabul alalmayız. Biz sizlerin balyanlarga kal almayız. Menin kengешim töröp alыңыз. Negirden bolsa da töröp alыңыз.
Ошол. Барың сен. Анда эртең келейин. Келгенде алмагылам менен. Анда мындай кылбайбы? Ичимди тартып жүрө берсем кандай болот? Келесесиң тартып. Билгиспей. Тек тартылып калсачы. Мыйып калсам не кыласың? Мындай болот. Тартып туруп басып кете берейин анда. Өзүң билчи эле, барчы.